Ndagusuhuje mwifurije kugira ibihe byiza wowe wahisemo gukurikira Urumuri Media. Ni umwanya w'amakuru agezweho n'amakuru twabateguriye kuri uyu wa mbere itariki 28 Mata 2025. Turaza kwibanda ku nyungu zigiye zitandukanye n'amakuru yagiye acaracara mu bitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Turabwira yuko mu karere ka Kicukiro inzu y'ubucuruzi yafashwe n'inkongi y'umuriro hangirikiramo miliyoni zikabakaba 56. Turabwira kandi ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi abantu 7 barimo abayobozi 3 bo mu kigo cy'igihugu cya Minigas ndetse na petroli. Naho mu karere ka Muhanga haravugwa inkuru y'umuforomo ukekwaho kwiba imiti y'abarwayi ndetse n'ibyuma bipima indwara, mu gihe Ububiligi bwo bwasabye Uganda kubwunga n'u Rwanda. Naho umunyekongo witwa Manzi we akaba yatakambiye Perezida Paul Kagame amusaba kurekura Laurent Nkunda. Turaza kandi kunyarukira mu gisate cy'imikino tubabwire yuko ikipe ya Liverpool yegukanye igikombe cya Premier League. Hamwe n'andi makuru turaje tuyarambure mu kanya. Impanuka ziterwa na gazi zidutwara abantu n'ibintu, nyamara kandi zishobora kwirindwa kuko abashishoza bayobotse Home Gas Rwanda, kampani icuruza gazi yuzuye neza ikayigutwaza kinyamwuga mu buryo buyirinda impanuka aho waba utuye hose mu mujyi wa Kigali, ariko naba mu zindi ntara n'ejo tukabageraho. Igihe cyose umaze gukoresha gaze genzura neza ko icupa rifunze neza ridahitisha. Nibiba ngombwa wiyambaza abahanga ba Home Gas Rwanda bakumira ikibazo kitaravuka. Kugura gazi muri Home Gas Rwanda ntibisaba gukubita amaguru, oya, isaha iyo ariyo yose wayikenera kandi akanyenyeri 939 urwego uhitemo kana handitse Home Gas Kigali City, bayikugezeho bwangu kandi nta transport wishyuye. Wana downloading application yitwa Home Gas Rwanda ukajya wigurira gaze na accessoires zose. Telefone ni 0788592929. Home Gas Rwanda ikugezaho gaze mu rugo iwawe. Ngiye kubaha ikaze mu makuru ku buryo burambuye. N'amakuru duhera ku nkuru iri kuvugwa mu karere ka Kicukiro, aho inkongi y'umuriro yafashe inzu y'ubucuruzi hakangirikiramo ibifite agaciro ka miliyoni 56. Ni inkongi yabaye mu masaha ya saa 7 n'igice mu mujyi wa Kigali kuri uyu wa mbere mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, akagari ka Kabeza, mu mudugudu wa Kabeza. Inzu y'ubucuruzi biravugwa ko yari ifite imiryango 4 irimo hacururizwa ibikoresho by'ikoranabuhanga, ibikoresho by'ubwiza n'ibindi birimo imyenda n'ibikapu. Iperereza ry'ibanze ryerekana ko iyo nkongi y'umuriro yaturutse ku mashanyarazi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali CIP Weraris Gahonzire yahamirije ikinyamakuru Umuseke dukesha inkuru ko polisi ikimara kumenya aya makuru yihutiye guhita izimya umuriro utarakwira mu zindi nzu. Uyu muyobozi yashishikarije abaturage kujya bagenzura inyubako zabo, cyane cyane insinga z'amashanyarazi. CIP Weraris Gahonzire yaboneyeho kandi gusaba abaturage kugira ibikoresho bizimya umuriro no kugira ubumenyi bwo kubikoresha ndetse bakagira n'ubwishingizi bw'ibyabo. Dukomeje n'aya makuru, reka tubabwire yuko kwa gatandatu w'icyumweru gishize urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwafunze abantu 7 barimo abayobozi 3 bo mu kigo cy'igihugu cya petroli, mini ndetse na gaze. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko rwafunze abo bantu 7 barimo abayobozi 3 bo mu kigo cy'igihugu gishinzwe mini petroli na gaze, bakaba bafunganywe n'abarwemezamirimo 4 bose bakurikiranyweho ibyaha birimo ruswa no kwigwizaho imitungo. Abayobozi batawe muri yombi ni Rwomushana Augustine, Kanyangira John na Niyongabo Richard. Ni mu gihe barwemezamirimo 4 bakekwaho kuba bafatanyacyaha mu byaha bakurikiranyweho. RIB hibunyijije ku rubuga rwayo rwa X yemeje ko abo bantu 7 bose bafungiye kuri sitasiyo za RIB zirimo ya Rwezamenyo ndetse na Nyarugenge. Mu byaha bakurikiranyweho birimo ruswa, gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite, kwigwizaho umutungo n'iyezandonye. RIB yaboneyeho iburira abantu bose bishora mu byaha bya ruswa cyangwa bakoresha ububasha bahabwa n'amategeko mu nyungu zabo bwite ko bakwiye kwirinda
kwirinda ibyo bikorwa kuko bihanwa n'amategeko. Uru rwego rwongeye kwibutsa abaturarwanda bose ko icyaha cya ruswa ari icyaha kidasaza, ko igihe cyose ibimenyetso byabonekera nta cyabuza ko batanga ayo makuru kugira ngo ababigizemo uruhare babe bakurikiranwa. Reka tunyarukire kandi mu karere ka Muhanga ahavugwa inkuru y'umuforomo ukekwaho kwiba imiti y'abarwayi ndetse n'ibikoresho bipima indwara. Ni ku kigo nderabuzima cya Gitega giherereye mu karere ka Muhanga. Umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Gitega Wintore Jean Bosco yabwiye igitangazamakuru Umuseke ko uyu muforomo wafashwe akekwaho kwiba imiti y'abarwayi ashinzwe kubika. Bakaba kandi bari basanzwe bamukekaho ubujura ariko bakabura ibimenyetso. Wintore uyobora iki kigo nderabuzima avuga ko uriya muforomo yitwikiraga ijoro abakozi benshi b'ikigo nderabuzima batashye, akinjira mu bubiko bw'imiti agapakira imiti n'ibindi bikoresho byo kwa muganga akabyoherereza umuntu utuye mu mujyi wa Muhanga. Yagize ati twagiye tubura imiti y'abarwayi mu bihe bitandukanye, ubu nibwo twamenye ko ushinzwe ububiko bwayo ari nawe wayibaga. Wintore avuga ko uyu muforomo yaje mu kigo mu ijoro abeshya umuzamu ko hari akantu yibagiriwe mu bubiko bw'imiti agiye gufata. Uwo muzamu aramukingurira, nyuma nibwo yasohotse ahetse igikapu. Gusa uwo muzamu ntabwo yigeze amenya ibyo uwo muforomo atwaye ko ari imiti. Yagize ati Makuza yageze mu isantere ya Gitega ahamagara aho bakorana muri ubwo bujura, nawe amwoherereza umushoferi kuko yamubwiye ko afite umuzigo urimo impara ashaka kumuha. Avuga ko hari bamwe mu baforomo basanzwe bamukekaho ubujura bw'imiti. Uwintore akomeza avuga ko akimara kumenya ko hari umushoferi uriya muforomo yahaye imiti ngo ayishyikirize uwo mufatanyacyaha we, ngo mu bubiko yagiyeyo asanga hari icyuho cy'imiti kigaragara. Uwintore avuga ko yahise afata moto y'akazi yihutira kujya i Muhanga avugana n'abagenzi uwo mushoferi yari atwaye bamurangira aho aparitse. Ati nageze aho imodoka iri nsanga nta mushoferi uyirimo, tungurutse mbona harimo ikarito irimo iyo miti. Avuga ko mu kanya gatoya shoferi yaje afungura imodoka ashoreranye n'uwagombaga kwakira imiti ashaka kuyiha uwo muntu ahita afatwa. Ati yashatse kwiruka ndamufata turagundagurana kugeza amufashe mushyikiriza inzego. Wintore avuga ko nyuma yo gufata uyu wari utwaye imiti yahaye polisi n'abakozi bari amakuru y'uwo bafatanya bahita bajya kumufata. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yatangarije ikinyamakuru Umuseke dukesha iyi nkuru ko bafasha abo bagabo bombi bakekwaho kwiba icyuma gipima indwara ndetse n'imiti y'ubwoko bubiri. Ati bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Nyamabuye kugira ngo bakurikiranwe mu mategeko. Umuseke utangaza ko ufite urutonde rw'imiti ndetse n'umubare w'ibikoresho byose bakekwaho kwiba. Tunyarukiye mu gitangazamakuru Bwiza aho banditse bagira bati Ububiligi bwasabye Uganda kukunga n'u Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi wari i Kampala kuwa gatanu ushize gusibye ikibazo cy'umutekano mu karere mu byamugenzaga harimo no gusaba Perezida Museveni gufasha kugarura umwuka mwiza hagati y'Ububiligi n'u Rwanda. Kuwa gatanu mu ijambo yavugiye muri Uganda, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi akaba na Minisitiri w'intebe wungirije Maxime Prévost yavuze ko nubwo bagifata u Rwanda nk'ingenzi mu karere kandi ruri mu mwanya mwiza wo gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo, budashobora kwirengagiza ko u Rwanda ruvogera ubusugire bwa Kongo. Mu gihe ariko Ububiligi bushaka uruhare rwa Perezida Museveni mu kurangiza amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo, iyi nama yari inagamije ku rundi ruhande gusaba Museveni kongera guhuza Ububiligi n'u Rwanda nk'uko inkuru dukesha ikinyamakuru The East African ivuga. Mu magambo ye bwite, Minisitiri Prévost w'Ububiligi yavuze ko Perezida Museveni ari umuhuza w'ingirakamaro mu biganiro bya diplomasi. Mu kiganiro n'itangazamakuru i Kampala, Minisitiri Prévost wari mu ruzinduko muri Uganda n'u Burundi kuva kuwa gatanu asoreza i Kinshasa kuri iki cyumweru, yavuze ko yahuye na Museveni bwa mbere ngo avome ku bunararibonye bwe ku karere, ikintu ngo Ububiligi busanga cyaba ingenzi mu gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo
no gusaba ubufasha mu kongera gutsura umubano hagati y'Ububiligi ndetse n'u Rwanda. Ikibabaje kuri uru rwego ntibigishobotse kuri njye gusura u Rwanda kubera icyemezo cyarwo cyo gucana umubano natwe. Asobanuriye Perezida Museveni ko hari amakuru menshi y'ibinyoma kuri iki kibazo. Gucana umubano wa diplomasi ntabwo ari igisubizo ku bitekerezo bitandukanye n'ibyawe. Aya ni amagambo ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi yakomeje avuga ko yizeye ko hakiri icyumba cy'ibiganiro no kumva neza kurushaho ibitekerezo by'undi. Anongeraho ko ndetse n'Uburusiya nubwo bwafatiwe ibihano nyuma yo gutera Ukraine bagifitanye umubano ushingiye kuri diplomasi nubwo uri ku rwego runaka. Ku itariki 17 Werurwe uyu mwaka nibwo guverinoma y'u Rwanda yasohoye itangazo rivuga ko Ububiligi bwakomeje gutesha agaciro u Rwanda yaba mbere no mu gihe cy'aya makimbirane yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Ububiligi bufite uruhare mu mateka mabi by'umwihariko mu gukora ibikorwa bibangamira u Rwanda. U Rwanda rwavuze ko Ububiligi bwafashe uruhande mu makimbirane ari kuba rujya ku ruhande rubangamiye u Rwanda kandi rugakwirakwiza ibinyoma kugira ngo hafatwe ibyemezo bibangamiye u Rwanda, ariko byose bigamije guhungabanya u Rwanda n'akarere muri rusange. Iri ryavugaga ko abadiplomate bose b'Ububiligi mu Rwanda basabwe kuva mu gihugu mu gihe kitarenze amasaha 48. U Rwanda ruvuga ko ruzubahiriza amahame mpuzamahanga y'Ivienne rurinda imitungo n'inyubako z'Ububiligi biri mu Rwanda. Reka dukomeze n'aya makuru duha ikaze mugenzi wacu akomeze atugezeho amakuru ku zindi ngingo zigiye zitandukanye ndetse harimo n'imikino. Dukurikije ku nkuru ziri kuvugwa hirya no hino mu itangazamakuru, turahera kuri inkuru dukesha ikinyamakuru bwiza.com ivuga ko umunyekongo witwa Manzi Patrick yatakambiye Perezida Paul Kagame amusaba kurekura General Laurent Nkunda. Umunyekongo witwa Manzi Patrick yatakambiye Perezida Paul Kagame amusaba kurekura General Laurent Nkunda umaze igihe afungiye mu Rwanda. Nkunda w'imyaka 58 y'amavuko yabaye mu buyobozi bukuru bw'imitwe ya FDLR na RCD mbere yo gushinga CNDP. Yabereye umuyobozi mukuru mbere y'uko atabwa muri yombi. Iyi CNDP niyo yavuyemo M23 kuri ubu ikaba imaze imyaka 3 hafi n'igice iri mu ntambara n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Mutarama 2009 nibwo General Laurent Nkunda yatawe muri yombi n'u Rwanda ubwo yageragezaga guhungira mu karere ka Rubavu. Kuri ubu imyaka ikaba imaze kuba 16 afitwe n'u Rwanda. Manzi Patrick mu ibaruwa ifunguye yandikiye Perezida Paul Kagame yagaragaje ko kuva muri 2009 General Nkunda atawe muri yombi atahwemye gutanga agahenge ndetse no kugaragaza ikinyabupfura. Ati kuva muri 2009 General Laurent Nkunda yagumye mu Rwanda. Muri iyo myaka yose yerekanye kwitwararika, ukwihangana ndetse anubaha cyane ubuyobozi bwawe, ashyira ahazaza he mu maboko yawe yuje ubwenge ndetse anizera ubushishozi bwawe. Uyu munyekongo yavuze ko kuba uriya mujenerali mu busanzwe wavukiye i Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru amaze igihe kirekire acecetse bitavuze ko ntacyo yabikoraho, ko ahubwo bishinze imizi ku ndangagaciro n'ikinyabupfura ndetse no kubaha afite. Manzi yamenyesheje ko abanyekongo bo mu bwoko bw'Abatutsi, Abanyamurenge n'Abahema kuri ubu bakeneye General Laurent Nkunda kugira ngo abakize ubwicanyi bukomeje gukorerwa na leta ya Kongo. Ati ni umugabo ufite ubushobozi yihariyeho bwo gukora ubukangurambaga, guhuza no kuba icyitegererezo bitaganisha ku macakubiri ahubwo bikaganisha ku cyubahiro, ubumwe ndetse n'ubutabera. Manzi Patrick mu ibaruwa yandikiye Perezida Paul Kagame yamushimiye kuba mu myaka 30 ishize u Rwanda rutarahwemye gucumbikira abanyekongo bagiye baruhungiraho nyuma yo kujujubwa. Ati iryo curaburindi ijwi ryawe n'imiyoborere
y'u Rwanda biracyari ikimenyetso cy'icyizere. Iyo hataba ibyemezo byawe ngo mu myaka irenga 30 ishize icumbikire ibihumbi by'impunzi z'abanyekongo, abenshi muri twe bakabaye batagifite ubuzima ahazaza ndetse n'inkuru. Waraturinze mu gihe nta wundi wo kubikora twari dufite. Manzi yanashimiye Perezida Paul Kagame kuba yarahagaze hagati y'urupfu n'ubuzima akarokora u Rwanda jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ndetse umurage we ukaba waranarenze imbibi z'u Rwanda. Yavuze ko nubwo bimeze bityo kuri ubu abanyekongo bafite inkomoko mu Rwanda bakicwa, bagasahurwa ndetse bakanatotezwa. Ati iyi niyo mpamvu twongeye kugutakambira ngo ubivanye ku mutima ndetse no mu buyobozi bwawe ufashe kugarura mu mahoro no mu cyubahiro General Laurent Nkunda iwabo. Umusanzu we ntiwaba uri mu bwigunge, ahubwo uzahuza n'abandi baharanira amahoro, ubwiyunge no kubaka imiryango yasenyutse. Ijwi rye riracyari ingenzi, kubaho kwe kuracyafite ibisobanuro, ubutumwa bwe ntiburarangira. Muri 2012 nibwo Perezida Paul Kagame yagiranaga ikiganiro ngaruka kwezi n'itangazamakuru, yavuze ko u Rwanda rwafashe Laurent Nkunda kuko bari ruzi ko bizafasha u Rwanda gukemura ikibazo cyari kibangamiye, dore ko icyo gihe hari abanyarwanda bakoze jenoside bari bakiri muri Kongo. Dukomeje mu gisate cy'imikino, aho hari kuvugwa ikipe ya Liverpool yarayegukanye igikombe cya 20 cya Premier League. Iki akaba ari igikombe gikinirwa mu Bwongereza. Ni nyuma y'uko iyi kipe ya Liverpool inyagiye ikipe ya Tottenham Hotspur ibitego 5-1. Liverpool yegukanye igikombe cya 20 cya shampiyona y'Ubwongereza, icyo bita English Premier League. Ni ku cyumweru tariki ya 27 Mata mu 2025 nibwo muri shampiyona y'Ubwongereza habaye imikino isoza iy'umunsi wa 34 wa shampiyona, uwahuje Liverpool na Tottenham Hotspur wari uhanzwe amaso bitewe nuko ari nawe wagombaga gutangirwaho igikombe, mu gihe abasore ba Arne Slot babashije kuwutsinda. Ibitego 5-1 bya Liverpool nibyo byatumye iyi kipe yegukana igikombe cya shampiyona y'Ubwongereza ku nshuro yayo ya 20. Diaz, McAllister, Gakpo, Sare ndetse n'igitego Udogi yatsinze nibyo byatanze iki gikombe. Spurs yo yatsindiwe na Salonka igitego cyayo kimwe muri uwo mukino. Iyi kipe yegukanye igikombe cya shampiyona Premier League mu gihe habura imikino 4 ngo shampiyona irangire. Umutoza Arne Slot yavuze ko ashimira cyane Jurgen Klopp wasize amwubakiye ikipe akamuha icyizere cyo gutoza iyi kipe y'ubukombe mu Bwongereza. Liverpool yahise igira amanota 82 mu gihe Arsenal ya kabiri ifite amanota 67. Ikipe 3 zamaze kumanuka, akaba harimo Southampton, Leicester City ndetse na Ipswich. Reka dushimire mugenzi wacu tugejeje amakuru agiye atandukanye arimo n'ay'imikino. Reka dukomereze kuri iyi nkuru. Perezida Paul Kagame yagiranye ibiganiro na Umaro Embalo wa Guinea Bissau. Kuri uyu wa mbere nibwo aba bakuru bombi b'ibihugu bibiri bagiranye ibiganiro. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakiriye mugenzi we wa Guinea Bissau Umaro Sisoko Embalo uri mu Rwanda mu ruzinduko rw'akazi. Ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byatangaje ko Perezida Kagame na Umaro baganiriye muri Village Urugwiro ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere tariki 28 Mata 2025. Bagiranye ibiganiro byibanze ku bibazo byugarije Afurika n'isi muri rusange ndetse n'uko ibihugu byombi byanoza imikoranire mu nzego zitandukanye. U Rwanda na Guinea Bissau bifitanye umubano w'igihe kirekire, aho bisanganywe amasezerano mu nzego zitandukanye zirimo ubucuruzi, uburezi, ubukerarugendo n'ubwikorezi bw'indege. By'umwihariko abakuru b'ibihugu byombi bafitanye umubano wihariye kuko mu 2023 ubwo Perezida Kagame yagiriraga uruzinduko muri Guinea Bissau, mugenzi we Umaro Sisoko Embalo yamwambitse umudari uhabwa umukuru w'igihugu w'inshuti y'akadasohoka y'iki gihugu. Uyu mudari
w'imari utangwa kuwo igihugu kibonamo kuba w'ingirakamaro bitewe n'ubushuti bafitanye. Amakuru yacu kuri uyu munsi reka tuyasoreze ku nkuru ivuga ko abadepite bo muri Zambia baje kwigira kuri bagenzi babo bo mu Rwanda. Ni inkuru dukesha urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA ivuga ko abadepite bagize komisiyo y'ingengo y'imari n'umutungo bya leta bakiriye bagenzi babo bo muri Zambia bari i Kigali mu ruzinduko rw'akazi rugamije kwigira kuri gahunda zirimo iz'inteko n'izindi nzego. Aba badepite bo muri Zambia bakiriwe ku nteko ishinga amategeko y'u Rwanda kuri wa mbere tariki 28 Mata 2025. Ibiganiro by'impande zombi byibanze ku gusangizanya ubunararibonye mu bijyanye no gukoresha neza umutungo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere abadepite bagize komisiyo y'ingengo y'imari n'umutungo bya leta muri Zambia nibwo bagiriye uruzinduko rw'akazi i Kigali, aho basuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi. Abadepite basobanura amateka yagejeje u Rwanda kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 nuko rwongeye kwiyubaka. Uyu ni wo musozo w'amakuru twari twabateguriye, tubashimira ko mudahwema kudukurikira ndetse mujye mwibuka no kudusangiza ibitekerezo. Amakuru yo kuri wa 28 Mata 2025 yagarutse ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Kicukiro inzu y'ubucuruzi yafashwe n'inkongi y'umuriro hangirikiramo iby'agaciro kasaga miliyoni 56. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko rwafunze abantu 7 barimo abayobozi 3 bo mu kigo cy'igihugu cya Mini Peteroli ndetse na gazi. Ni mu gihe mu karere ka Muhanga hakomeje kuvuga inkuru y'umuforomo watawe muri yombi akekwaho kwiba imiti ndetse n'ibikoresho bipima indwara kwa muganga. Ni mu gihe Ububiligi bwasabye Uganda kubwunga n'u Rwanda, naho umunyekongo witwa Manzi we yatakambiye Perezida Paul Kagame amusaba kurekura Laurent Nkunda. Naho mu mikino ekipe ya Liverpool yegukanye igikombe cyayo cya 20